أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب أواسكه من دين كوني نعمما ننجري ما آتا ودنجرانو أرو آغولي لقو وكوي نوكتا بسكه من دينا قرن قرن يغي مغاسيتين قرمونو وكوي نمغسري نعمما وقرمو محمد بن باجي أبو بكر حيدرا وقرمو مدان كلبالي وكوي نمغسري نعمما يدر قطينا akezo jabiu ora suka manten terengawo duwa munama na duwa nyara oti ya rabbi anura gemni sawabanga kuna kallar nyan kalle kenna nga lokal mo bakari harne oga hamaq bare honne na sawnya manyare kimoni negara hubusi manyare lowche o hamaq bare honne rawnya na yel manyare ga talfolli gay on tatu kemro duwa yana oti ya rabbi arna gollegati ma mosrenyo suka mantena kembrenga ola lakeke orni dangi tay inshallah otini arno gemni sababanga kennange halle o maremu ola lakeke orni dangi tay ora ko yinanti Allah hare nemano kisenga kama agari baka taifa ora ko yinanti akirni mo ara sanse malari kebe gani aye terne kata qabla nyungu muwa mi iddaranua nanga harnao ke saw itarun kama Allah hare nemano kisenga kama aga kin qabla nu benuya ora honu saw atarun kama kundi honura ayre swa honura digansiren konara honu silamau honura sagani masaga mabure kembrenga woni kama na kunya saw atarun kama kembra ken qirni model ara ken jopa hijran sino tamundi aro sino tamiro banendi nanda wara ma ago kama nan terekata qabila nun qirsunga na salama on saw itaron kama nanda wara ma tufail dawsi kembra tufail ibn amr ad-dawsi nanda wara ma ken qibarenga ora kunsu ko manten saw ataron kama ka kebe gana tufail qalege kenya hijran sino tamiro banendi nanda wara ma ago mu'mina numma Saudatu bintu Zamwa ago ken sagandini akina fatihale ora ken kibaren su ko manten saw ataron kama kembrenga hijra nsine tamro hilandi kibare gonya ken kibare tarhugumu nsi hakama mosiri kibare ke qoro aqoro moburu islaminu nyonu mahonu murti nambu islama oni aqori hakarina mosiri ken kibare na kangai ora ko yinandi Allah hare age kamanan tere nan kiye qabila nuwa awe qilikata Allah hono islama unu hono dian siren ko ni qinta islama unu hono qana unu kunga saganin saga mobure nangahu Abu Talibi ken fatiye nangahu sayyidatu Khadija radiyallahu anha ken kana fatiye kesu ko mantanya fujuniya Allah haren kama ken birenga Allah munana Allah haren butemura aw munana abute mura akembre ngalla rahi qore wonyara kempi tarhugumun su tarhun kitabun suka manten se hakama Allah haren sahabanu sergabe se hakama qasahabanu honwi qalen koni na gilondi honi qalen de hundini sahaban gaben se hakama ken qangai kenni Allah haren bitama anternde nemando kisenga kama Allah rawtu nambu makka nan yabatil maqdisi nan tlanambu no nan sege kamundi kembere ken kibare kenya hijran sino tamro hilandi
tarugumuna mesori aqwaren mosiri aganyanya watibe honura ko yin tanya tamro banandi honura ko yin tanya tamro hilandi honura ko yin tanya tamro skandi qatar gugumun po gabengara digame be jitandi igara digame be nya sababa nga digamu kuro mena kinni hijiran sino tamiro hilandi pasi aga tere kata qabla nyumu wana qiharna unsaw itaron kama kensu ko mantenda ngi halani alla gari abute mura ti bitama anternega bitama anterne qur'ana nyime seha kama ken sawura ahin qoro mobudu qur'ana nyime gam panan seha kama anyi qoro serum pakarenda ora ko ina di sahaba nu wono anya sawabu kuma kata famu kumbu islama ko nyime tabane na sawabu nya nambu makka nandiga baitul maqdis makka ngo nyime ma ken qasubane ternde nyugo men ternde igana giri makka yo qaswa nyana dige mbani igana sagena kahana yo qaswa nyana sage mbani bo Allah harenti ike giri urubane nandiga nambu makka nandiga baitul maqdis kembe gani nambu baitul maqdis nandiga kamundi aranya makenyi me ko hina nambu makka nandiga baitul maqdis arakem panako ken qoro sahaba nu gonum pakarela anya sawabu na sahaba nu gonum fitnandi umakata aliman ka okitana mosuri na sabunya nyogo men kasubane ternde dige mbane sage yang kana kasubane ange na Kenya urubane a kemira qoro sabanu pakarena sabanu yugonum pakarena ka kebe gani Abubakar Siddiq kebe hay ato ke kamanante as-Siddiq kembere asai ke kotanye na sabunya gilike qibara ganya bane kahirnu ku khoni ma nanti gana ke ko Abubakar Abubakari ro Allah harin na wunya na kenga aw qorna hakarena baga salama woni kahir nukura Kenya miri gili Allah harengara diamen ko ni kahir nukura rani Allah harun Abubakari mema mewar hina kenno quswi kahirunu iri kite ngara mekane kata Abubakari iwuru kata ina ndiga mongara nanti aywa anyugo kete qwar kurumba wara kende Abubakar tikena kan qware ga tati wuri ike bu makka yere nandiga Baitul Maqdis nantla sage gari kemur kuteri kembra Abubakar ti haragana hoko himbe ga lato ke ne agara ko khoni ay magara ko tumunyani haragana hoko ni himbe ga lato ke ga watuni kenno gusu ken qbaran ke Allah harenga ne mando kisenga kama Allah harenti as-Siddiq Abubakar Siddiq kembra as-Siddiq ke sai ke kotani na sabunya ke hiqote aral man ka wongi tara tuni kembele sahaba nu wonum fitne ku hono dalam gere nga imakata digara bane kitani me hono kumbu salama wa mertawane ka qur'anan da hike sabatini kinya sabuni hike a qoro salam ni wonum bakharna ka qur'anan litai qur'anan nasi litai sikantari kenna ngale tuwanu wonum kahana ra koyi nanti hike ga qori ha karenda iranta annakarni qira koyi nanti Allah hareti ahatenyi me madiga ti anyon gimba ndiga komi kuyimo komi nanta kuyaya ka tuwanu konira kenko na kenta makimbu besuri nanti Qur'ana ke garta limo beri kembira kin akoy nanti ahatenya ndiga aron nyonki Allah harem patenyi mandiga aron nyonki koy nanti kuyere ahatenyi mandiga tuanu mpo gabera kenya sabatini nanti adiyati hatenyi man aron nyonki honora koy nanti nyonki manda komi kuyimo ka Qur'ana ngari limo beri kin akoy nanti hatena nyonki so ande atime Qur'ana taqamo Qur'ana da akhbaran Qur'ana taqamo ati a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قرآن انتقامو أتي السنة ومكمنين كمنين كبه أغرب بتما انترنيا تي كومينا arabita ma anterne ti komenga bo hagar ti kella fuzube ti be abudihi kinga ko enin nanti hateno nyonkin so andiga timi kembere nga to anu sinzike no kama mosiri nanti hate aro nyonkin so andiga kembere nga ti senna wo kamane kebe arabita ma anterne ti komenga wurondi nambu la horma misire ndi kinga ni maka misire nga nandiga la horma misire ndi kinga ni misir latenga kembrenga misir late kemmana na kangai agati masjid al-aqsa nandi misire be anu kunga lato kemmana na kangai to anu nda koyin nandi mana bego kenga silaminu maga haramunu sikawo silaminu maga haramun pana hana kenni makai alkawa hay dingrabe
haramun pilandi kenni madina asikandi kenni baitul maqdisi ka makaro madina kunnan tindame kunun sagara anta dangin kamna ati kilori ka nanga baitul maqdisi ken kilometri ajaten gaben mosir ora ko nandi nyogome qasubane ternian donc kena lato misri kutugu kenya sabuni agati kenda masjidil aqsa nandi misira be anukunga lato kembrenga tisanawo kamanenda arabita ma interne ya ti komenga nambu la horma misira ndi kenya maka misrenga nandiga misira la horma ntendi kenya ni baitul maqdisiya wati kenda masjidi iliya hono tini zulzalim hono qanotini baitul maqdis kusiki suni misira ga toyin ago jamana be noni keni palestine jamane kembrenga allah hayra kenya khbarango ati barakina hawlahu allah rabbarke ya misireke tatundi misireke allah rabbarke nya misireke meri atatun khana allah rabbarke ro kun su komanten kembrenga allah takamo ati linuriyahu min ayatina orari bitama anterne ke ora bitama anterne ya tai ke sawabura ona okawa kunun koyai ora bitama anterne ya tai mani sabura ono kawa kunun koyai linuriyahu min ayatina bitama anterne ke me arni sinsi ke aya ya kama mosiri na sababunya orne kabako gabe mugari kabako be qur'ana yimega mpana koni ayo qorno sirum bakarenda ka qur'ana yimera kan woni katai sira suga sikari kinga ko inanya kahiri qur'ana ngara ho sabatini sira suga sika kendi kembera kenga manen mugo salama oni pew kembera otange munde nyana anno lato ni baga kinga kembera bitama anterne aganya mo no beri sahabanun gabun se ha kama mosiri sahabanu hono qale en qisan gillen hono qale en qisan de peni qa orni waseti sahaba be digame kini abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma dongu orni waseti aken qalle aken gara irwayan ko ni kon moberi alla gana dungitai o qalle ke orna ko ni ken kon mori kembere sahaban gaben se bitama antende ke kama kembere nga amma an kutunu aro Allah hare megara koni mobe orni ora kallo kendi na detail kembira bitama anterne tarikhu gumunda koyi nanti bitama anterne Kenya ara jaban qaso atampilendo nyeru ara jaban qaso ntampilendo nyeru gili annabi nyimawu Allah hare qiye nsino tamro hilandi Allah hare aqi makanta nsino tamro hilandi kembere ngati bitama anterne Kenya nangemu arajaba qaso be gana arajaba nga atampile aro nyeru nangemu tenenguronga alari ngana kira tenenguro dongu bitama anterne Kenya kenguro nyeri kembere Allah harenda koyi nemano kisenga kama ti bitama anterne Kenya na urobe aranyi kewo I hagari wa kombendi aranyi wo yagarebe kombendi woti kenda umuhani keni Abu Talib remeni dongu Sayyidina Ali wa ghiyarini umuhani ke dongu taganyana kotabe aranyi kewo ken kombenyeri umuhani kenyime urena kangai ken urena ndi hani umma ale areme wa to ndi hani ken sabuna arabu nuku alle mpana iwao ankilikenga kembala to iman fakhtatu bintu Abi Talib dongu Sayyidina Ali aghiyarini Abu Talib qahana remeni dongu ke awro aranyi Allah harena ken kombenyeri awron qahana Fatima do qahana yino nangemu tenenguronga dongu ni to saka uronga qaso bila kebe honora ko nanti uron mai gallato mosiri marayin saron kon sawu kembere ngati Sayyidina Jibril ri nalila kengongo ila ko nanti hori nalila kengongo kembere aka manengar la kengongo Fatima tu kengir nandia me akota tarogu munda ko nanti ke kota ndani Fatima tu sayyidatu nisa'il alamin radiyallahu anha dongo ke kota ndani awungo sino kabi tarogu munda Kenya sabatini bitama anterne ke wuro kenna ya awungo sino kabi dongo ti a Kenya ngiri nandia laqenwi Fatima tu sayyidatu nisa'il alamin kemra Kenya ngiri nandia laqenwi a girna nandia laqenwi taranyi yiwo sikila khinga yiwo ke agileni mosiri paze tangana aya la khemba ni mana nyungula ngure to anahi agilwe ma kenna nga hale kambu hili wai kambu ku hili kuni soken kaimanga
kambuku hilini soken kaimanga kennange hale kune go ayon kulanga komi hangaman kune go ayon kulanga kenda warnteniti ya khutunu no marjanunga aro kange do jama dongu atange asahantengo yugo kettangenga ti la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kenya sahantengo yugo kettangenga gile fatima to khonigara ke wari a fatima to kanu mara yugo ke ayme maanyetendene hariri nyiramungai maanyeten sukemba angana yugo ke wari ahi walunga nanda ka kambu beno hoyno beno hay gilomo be hari kenna fatima to kanundi na sabunya fatima to madumi keme walihina kenno kusui ati tele ampa juna koi kenno kusu yo kera fatima to jawi ati ihajuna muhammadu sallallahu alaihi wasallam ti hajungo kenno kusui fatima to sagere hale na lokombendi na ndiga mongo na Allah harenda nandi a ikira yugo wari yugo kya war mondi lalungo qari kanu ne kahana awar mondi lalungo wari kanu ne kahana na sawunya kambu hiliwai fatima to ramma angutundi au kuma na kwa Allah harenda au kundu kenno kusui Allah harenye bu na likatai Allah harenga bu na lilakami Allah harenda wari nanti jibril yani na sawunya Allah harenda mi jibril wali nan sameke kane harina unga ati honi mera ko nan ta kota hana sena jibril du koy Allah harenga au sesindi kamunno nguyena awtini ya muhammadu anta rasulullah wa ana jibril dongu ken sabura Allah harenga warta Allah harenda tu kembere Allah harenti jibril dangan ti kembere ando kerimo tima kerimo famure keti Allah da qase nali laqim kongo kemta Allah da qase kembere alati wahay nyaiwa ando wahay nyanyankawa walma ngesa tenya mpagu nga tinyanti mangari nyonkiliga walma alati hitanai ken higa senti walma alati hikurumba ken hikurumba ga senti kenno qusui jibrilu agengra se hana bego ati as-salatu was-salamu alayka ya habibul haqq was-sayyidil haqq ati ne mando kisengan kama ya tungun tunga ken kana tawhonun suko mantenyu manke tinne mando kisengan kama jibrilu hanan jope na kekoni Allah harenda kembirenga Allah haranka kitena jabi nanti kembirenga alli anno kerimo make famu yele aleti wahay nyaiwa anno wahay nyanyan kawa wal mangesa tenya mafage nga tinya nti mangari nyongeligawa wal ma aleti hitanai kingani hi kurumbai kan kabaro wono kenno qusui jurura jabi ati ya Allah kana ya habibullah ya Allah kana tigri iramu beno hayanga anna kunyiramu sanse anna iramu tananuroni anna mon suroni kennange hale an sonnome anna kem maafagondi anna an sonnome maafagondi kennange hale an pakare anna ken kana sabatini anna an pakare taawundi alla gana dungatai wuroke anna an kama ngorni mewari anna an kama awni mewari wuroke an kamara hare ngaranga tina li dambate kembere aw me wali uruke kiga ko kenno ko sui tarugumunda ko nanti Allah hare nyaali ma on nyaale tunu ayaren serbe gana ko nanti an kama no kemo me wali ken nyaali hi kenno ko sui Allah hare sage na lokomben me jirura kara nanti agani mon suroni keta debembu rake kambalu awini ni kambalunga iwara sigi na dugu kambalunga keta agani monsro nan tlawatiwe awi nyini kambalunga kenno kusui Allah harenya galinte ahatenga sante tarugumunda ko inanti angra ya alakin arsu aw nyalen tunu aya alakin na sawnya kigalingara arayin Allah hare ligi kahirunda tambindi ira toro taifa kalega sudanga hale Abu Talib no Fatiha hale Khadija no Fatiha hale aro aga terekata qabla nyum wayra sagani monu benuri anyiga lege kembere Allah munana abu temura ti gemele maunga kembere Allah hare nyaali asagana lo kompendi ni monsuroni agari monsuroni watwe Allah hare mbu kam abu debendi ni jongo kambalenga wucine
aya o buraqun sitintenga aya o buraqun sitintenga buraqu kenni daba yayi daba be akaba gunten mosir Allah renda buraqu ke mangutu Allah renda koyi nanti buraqu nanti daba yani te qiharu nyan setai qiharu nyo sete buraqu kembira sirasuga te qihare anta sete buraqu dunari kembira Allah renda koyi nemando kisenga kama nanti buraqu ti aro daba kutum buntehe na sawunya buraqu aya alaqe kendo haramare menya alaqe yankaba komi yu harampare yu be harampare akin dengo kembanga kembra kenya alaqe no buraqu nya alaqe yankaba ka haten kute kemo komi siyugo mo ahaten kute kemo siyugo mo te ka buraqu nyime anta andara harenga o haruko o hay haruberno wotorona kene karumparenga kembra ti buraqu tandara kenga ka anda bakalen ka hanabaka anda balen baka kandara karum parukui kembrenga ti buraqu tanu nagati yawai tanu nagatane ti tanu kun nagatiri kanantan taimbange bane do taimbange ti ken kullueni kananta attaimbange kanantan bane taimbange ken kullueni kembrenga tanu siki kute kuni chacho na kangai anga ini hobbine ndo hokulenya amintengo meri nangiri kamunga na lawara kurunga ayin kumbineni dongu nangiri kurunga na lawara korhunjenga anga yin ken kulleni wote kenda chacho tanun siki kutengo ke mori kenanga haleti buraqu asapo nyinte tikenni lulunye asapo nyinte kenni lulunye lulu be akanantengani kembra buraqu hilla kare qirge be ga kama ala rengo taw qirge be tikenda warntengo ti jawharu honura ko nandi yaqutu ta da warntengo tikenya kembira Allah arenda koyi nemando kisenga kama nandi buraqu atarnum pili tikuni zumrudunga kenso ken qaymangani zumrudul akhdar dongu ta atarnum pili kunda wartengo to zumruduye kembira Allah arenda koyi nemando kisenga kama nandi buraqu aya hunche tikengo kumini kome sanu ko kumini mowe ta ya hunje noro nyamba kara kumini kome sanu ko mo kennan hale buraqu ahaten kuten su ko manteni noro yen ahaten ma yen dendeni kange jama yaqutu lulu marjanu aro zumrudu keta ahaten kuten su ma yen dendon tikenga ati buraqu ati huwa dabbatun khairun min ad-dunya wa ma fiha ti buraqu ni daba yayi tikemira tampaso dunai aro himbe go dunari ampaso kensu ko mandenga kemira buraqu ala renga mangutu be kare ken hoynne giliku mangutu nuri na tu buraqu nyime ni kebe nabi yumu nyo setai ken no kosu ala renga bugu maka kambalunga ayao isetu hoge ken buraqu asitinden kembrenga sena jibro qahanari kenai buraqu ke ala ankache ken sena juruma ira ko ena de brawo kana ahramun kace bego tigenda warndemoti ya qotuye dongu irani ahramun kace kena Allah an kace nga keno sena jiruma kenno qusui Allah harelli Allah rengari sena juru ta Allah renna ne mano kisen kama ati uroke an kama tanka mangom nana ange malema uroke an kama ngom me wali Allah gana do ti uroke an kama ngom me wali kenno qusui ati ala sena juru ta ala na tantinto buraqunga ansetu buraqun qoroni ala rentinto buraqunga awmuna nan setu buraqun qoroni kenno qusu buraqu aridu sarlendi kem misali tar ko gumunda ko enen ta misali wa khomi nyaran kaye ana nyaran kaye liga baka jindi ji qorani na wara ji wor jibe qorenga he ana tangare na hayile beena donc ti buraqu ke gamna nyile khomi kemmo ana kata ko kin awala dori donc walma a misali wa khomi dawanga nganta munana sedi kama angana seta kama go tere beena ti buraqu ke kama na kemme nya ti kinga ya sena jibril alayhi salam ati buraqu ke dangan til anta samunwa yela angenta samunawa ti ange mo bala seren setan kama srebeni taga hono suko mande nyuma kenga sere suma setan kama himbe gam pasuke sena juruti tingo kunanati allai
ati buraku ta hosma setan kama himbe gam pasuke iwo kunana tikka mananga himbe garinge taga aro himbe garange buraku khataga tikemra ati taga hosma setan kama himbe gam pasudna ke iwo tele angen ta samunu kewti wo setan kama ngo yile ne a gele kina ya buraku nda sena juru jawe ati jibru dangan atange mbakende ame kuna ati sergabe setinge kamare ki har gabe setunge kama ati ahana na kangai adam setunge kama nge korona adam setun kama kenna ala ibrahim kebe gana khalilur rahman ken ka hana setun koroni ange en ka haga ti sirasuma dum setunge koroni himbe gam pasuke kinga ya jiru rajabi jiru ti buraku nangan ati kay go be hay ke hay alla kananga haza habibullah ke hay alla kananga ke hay tungun ki harenya hayke ati ke yugo be hayke ke be hanin setan koroni ati kem paso kamun dungonun su ko mantenga sira sugo kamuni taga ho sugo kamuni kem pasa su ko mantenga taga ho sugo nguyen patunya riri kem birenga ati ke yugo paso asu ko mantenga ati ke yugo ke a jongo irangoniya alkabai ke a jongo irangoniya alkabai ke na qiblanga ati ke yugo ke dina lini qiriti islamawo adiga kile adina kinya wona qiriti islamawo ati sana juru ta dangan hilakari ati kego ta honsu ko mantengo ke kanjonde wa giki al khiyama kota ta honsu ko mantengo ke kanjonde ya giki al khiyama kota ati kego arjana aw kego awata imbangenga arjana aw kego ta intatenga alkhama kota jahannama kenga no intatenga ati kego ni yomenga serebe gana tongondi tai amono arjana ati kani yomenga serebe gana garankutu amono yimbeni a gili kenga ya kemra burakunti sena jibru dangan ati kemra angin begala ke mangutu bekoni kemra akoni ke ya laqin noro gume dangan ya laqe be an noron qoreni aranya Allah haranya Allah ka noro man kemi ata koni ke ya laqin noron tera akoni ke tangen noron tera akoni ke tange kasalinga dangan kanga barabe akasangalli akoni kanga bara gume kira ke kanga bara gume be hayngure kanga bara be adumbe ngani ahak man Allah haranya mangutu ati jibril akoni lamba gume kira ken alkausara lamben kamanenga takara ti alqiyama kota kemberenga ago kanyoni sirebenu dangani anike ka hukuma ago kanyoni sirebenu dangani anike ka hukuma kembere yakana I qoro lawara adangan nan seta kama alqiyama kota ni kirondi I kanyoni a kira ko bane kemberenga ati juru dengan akonara tani ke daro ani idaro hinu ana kenyira aro iwaso hinu kana aganiro ni kanjone ni ke saura ikarama aro iwaso hinu ikana kenkita ti alharin proma alqiyama kotanga gilike ganya bane buraku ngara ke koni jibrura yoro jibruru go sene alharin me kusagara buraku jabi alharin taqamo alharin ange buraku alqiyama kotanga kanyo ni serebe nura an kundi ange kundi inshallah Allah gana dumatai gilikin ya bane alharin ta dangan ati alqiyama kota nga kanyo ni serebe nura ange kundi gilikin ya bane buraku nyagale ya ken kote gani anyagale koto mosiri kema kiya ya bane Allah hare burakun kusaga tinto Allah hare setu burakun koroni burakun tinto Allah hare kusaga setu a koroni ira koy taro gumunda koy nande buraku atira nde awure aya ngana kempa be wari aw kenya na tanonga bane awure ata ara ya kun sawratime aya ngana kempa be wari kembirenga aw kenya na tanonga bane buraku nyantaw mosiri kembre tarugum na ko enen digili kiranya buraku na I khoro lawra Allah haren tagu ni monsron
ala renga tawni mo soro ma kenno kusu burakhun giri agiri baga nguyen nan kampi aw kama nan kampi kamuno nguyena yo kama nan diga senna jibril alayhi salam kiganya bane kyan kana kampi da halle senna jibril kana kampi ro burakhun balle yo kama nan diga bogili kiganya bane ukiyen no kuyo senna jibril khusara ala rengangu senna jibril takamo ati ya habib allah ya allah kana ti yanka yere anna arakanu hilisalli ti yanka ke dingirai anna arakanu hilisalli kendo kusui Allah hare nemano kisenga kama ara burakhun nyamari ti burakhun nyanka burakhun yanka ti Allah hare nga kendo kusu Allah hare nyanka nan sigi senina arakanu hilisalli birambe Allah hare ngara arakanu hilisalli kembirenga Allah hare kitena juru tirni nemano kisenga kama ati juru dangane tikembre tieli yereni minai angari nyamar nan dina raka ni lisali tieli yereni minai kenno qusui jibril Allah haran jabi ati kenno ko waka aqli wadi al aqiqi waka aqli ti aqiqi holono ti Allah ran nyamar yankina nanti anan sallere ana raka ni lisali ken sabuni ngara sinyale mai nan tanan yanka na raka ni lisali kenno qusui ala haren setu burakhun kama hilla qari sena juro kana ga kamben jopa igiri kembrena ira kamben jopa yo kama nan kambi kamuno nguyena kenno kusu gangun na kusagara ala haren gangu do ala haren tay mangiya gangun na gangun kanne buro ala haren ta do ala haren tay mangiya aw kama nan ya muhammad ti sigi ngewoni no qur'ani andangani ni ngoni no qur'ani amman to non kahanara ti sigi ngewoni no qur'ani anda wa ngoni no qur'ani amman to non kahanara ganguna na kewo kama na keko ni alla harenti ike masigi ike honi dangi o maremu o hagara irwaya be koni keni abdullah ibn abbas kena ken irwaya dongu kon mono tananu way himbero ke ganda bana honura koyi nanti Allah hare nemando kisenga kama nanti aganyi baka maka de noni dongu ta tlengu alkawa tate atlengu no maqamu ibrahim hay no kuwe tadigano dongu tadigani sena jibril aw mikailu tadigani wosikino dongu tigen no kusui urariga na anno ombogo keta na aso no menyanki na haga noronga aw maafage kemro kedena no ke bege hilakari komi odo ma koni nanta Allah hare nemano kisenga kama alemna ma na wunto sino nati odo ma no ke bogono khari keta na haga noronga na to halimatu saadi qoroneli odo me ken sehen koni dongu abita ma antenne nguro tarugum yonda ko inanti ira no mbo ke nguron kahanari na aso no me ke yanke na hagati noronga aro ma fage dongu honura lagami ke mori ora koni mo hana beko nanti Allah haren diga juru tawini ni kambalunga adiga yi buraku ngo sikino kenni Abdullah ibn Abbas kon moye dongu ora ko nanti Allah haren ne manu kisenga kama birambe o dangi wo kama nandiga ganguna nanda Allah haren ganguni to kamuno nguyena ara Allah haren gangu nanti ya Muhammadu ti sigi ara Allah haren gangu ro taymangi nanti ya Muhammadu sigi ngewone no Qur'ani andangani ni ngone no Qur'ani ammanto non kanara Allah hare amasigi wa ma jawime ka jawim bala oketi nanti Allah haren da ginda kanema na deso mutu nanti ta sere jabini aya jabini bala on bitikenga Allah haren da ko nanti Allah imama kiteta nanti na jabi kembala anta ko nanti mera deso mutu kembra ima ganguna nake ima jabi idangi iwo kamanandiga iwo kamuna nguyena hila khari ganguna na tanara gangu atiya Muhammadu sigi ngewone no Qur'ani anda ngoni no Qur'ani ammanto non kahanara Allah harenda ko nanti ima ke qajabi ganguna na hilandige ima ke qajabi harsa i kontinero digenga sena jibrilu aro buraku Allah arango buraku be kama buraku ntara na jibrilu hiri wa jibrilu mentara na buraku mpiri iso lini bana yo kamana kambi
itoke mori wo kamana ndiga yo kamuno nguyena ango hamana bane iri yagare wo yagare haram pare yagare ke maanyeten su komanten qebuntengai yagare go maanyeten ti hohoi asu komanten qebuntengai nangir kangi ya khutu marjanu zumrudu jama asu komanten ngo yugo amaanyeten qayagare ke ayonkula nyinte sankintene kom yarunga ne yonkula nga sayire gawa turno ayinte ngo mobe yagare ke inte ke mori qayagare ke aparnteni maanyeten su komanten qebuntengai kenya are kahana igara a kenya are kahana haigara Allah haren qiri ne manu kisinga kama ta Allah haren nan sigi ini non qurandara ini non qurandi amman tonun kanara Allah haren make yare kahana jabi adangi ke yare kenna yale irwaya no tananono kunti tari sirna tanan kahane kenga yaren qasai yare kanga nawari anga tunnan da qaso anga tunun nanti akota dukenye a qaso kembrenga Allah hareli ken khana ti ya Muhammadu tansigi ini non qurandara Allah harema seheke kana make gajjade dongu ni toke mondi ni toke nondi Allah hareli nema no kisenga kama yo kama nan kampi kamuno nguyena anwo hamana kusagara mankan koremu ala mankan koremu kome angana giren seri girendi gire kenda ire girendi na jinto wari awo mankai be bunin ala kem mankai mu kembrenga kenno kunyan sa kem mankai qoto mo siri kenno kunyan sa Allah arengara tinne ala jibril tinni ati jibril dangane tikembrenga ti haigara kem mankai be mu tiele kem mankai ne kangai sena jibril aleyhi salam ala Allah arenjabi ati ke mangaye ati malikanu da gire wa siri jahannama gire wori ken jahannama gire da gire ke siri asirendo lenkina kamu karagisine akamun karagisine mpaiga time nange muti lenkai tikembe da gire ke kana kiye yimingire ke kembanga nange muti ke watine tampaiga da kenya mangaye mu sasa kamu karagisine gire au kamuna nyanga kembere ngata akamu karagisine time nange muke wati ne wa gire ka kiye yimbe kedi nange muke wati ne yimingire ke non kenno kunya sa Allah haran gidana jiro tinne tieli o wayin kamana kambi kamunun yana tieli gangu na kanu benu gabu telange ni muwa jiro ti ikeri mu Allah haran te gangu na kanu go imana ya kangai kenno kusuyi jibrura Allah haran jabi ne manu kisenga kama ata Allah haran nan ati sere hana begara gangu anta imbanginga ati kenin nasara nu nkirnane tanga ma anga ma khirna khanege jabi tanda hosirenya ken suro mosiri tinnan tanda khirna khanege jabi ka kembrenga tammantonu isuka homante nyana nasarai am fatihale am palle amantonu sunyana nasaranye kembrenga anga ma jabi ken suro jiru tarahila khari ati sarhila ni begara angangu anga ma jabi tigen kahana yahudiya nun qirnanai yankinga tanga na ken jabi na ka kembere ngati ammantonun sunyi yana yahudiyai andiga halle ammantonun sunyi yana yahudiyai kembere ngati angare surasikani be kingani yagare haram pare maayiten su ko manten qebunten gawari tikenya are wa tikenya hay dunai Allah gara dunaya misali anda na yakho mike yagare haram pare wa tagaran qiri anga ma jabe tiken suro tinanti anda akhirna khanege jabe kha tikembere nga tammantonu isunya na duna kanane isuka mantenyi baladina unyinya na duna kanane ama sirbane kitaniri himbego dina ligana kembere nga tanga ma jabi tasuro kembere nga tambayra sornata ni bewari ken kagara ngam ken yaran kasege awar mo parampare gahe awunga lato tikembere nga tikem misalin kan hay dunaya ala dunaya misali anda na koy nan di dunana iqir saunga ati dunawo iqir saunga ati dunaya gamana unga atindangi ahonan kaya unga atindangi ayu khura unga atindangi boketa hay qirsimai kembere nga tibesu ko manten natu nan di dunana kota dukenye
dunana illa salama kata ihutro mange kemberenga ana kota dukenye tegemera tangara yaran kase be wari awunga kaso awar monsirega hetikenya hay dunai alagara duna wu agara kenya manyete agara kenya misali andangani na kenya komi ki yaran kase kemberenga kenanga ale ara koyina da agara mankai be mu tikeni girai ura girege seri yimbene igara girege seri yimbene kamukara sine haiga time aka mukara sine be ga time na nyamti ke wati wa gire ke ga haiga ki kemra ala arenda koyi nemano kisenga kama tini ge to kama nan kambi kamunun yana iro buraqo do sena jibril ikeno koyi wo tira nabillahi musa wari aw kama nan salli iqabur noni ira nabillahi musa wari aw kama nan salli iqabur noni kemrenga alla la kenka bakonya alla harenda nemano kisenga kama keta e kontine yo kama nan diga malagaru igari kiye batil maqdis ya keno wati be sena juru kitana nyamare yan nantu nyanka kemira ala arena buraku nyamari u yanka keni uga yanka wati be gire wono ken kare kharenteni nabinyumu mburaku niyo sitini kenga kemira sena juru aro ala are de buraku ke siti kengire udia siti kengire keta iri jonko yi misirenga igari jonko yi zul zalem misirenga kian masjid iliya igari jonko yi wati be sena juru yayin kane Allah are ngora halle na sabunya sena juru kenyon no kuntu akinya ngare kane bo ken ko tanga misire ge akaba kaba ko go nyari tar ko gumu ira kanka tukinga ken kaba ko na kangai ira ko nanti misire ke ataganteni bate nyonya na misire ge noni ka garde mo misire ke bira me wuro na qaso garde ke aw misire ke la kunta ke kota yi garde ke rituwa misira la kenteke misira la kema dungeteke soro mani melin nan ka hubba hindi tiwara kenteke ala kema gata teke anata na girdar dare wo ya semendaya kembira misira la kenga makata teke ura tono toniga ala gana dueta yile ngana kare to na ya ramun yile nga kare udero bahi dawra nan bate bahi dawra nan lin nan kadi bahi ngabana bahi ngusa gata ataka sumakuto kendo kabako ira tunanti hi wo koni ya misira gedi har ne kunga mabu a jona kenan ya le Allah haren bita mantenen kibaren gari ko pasa aganya akhbarin sanki igara akhbarin mu watwe ira tunanti ja misira kira kai ngabara ta kai wuro bere ira sege sege nan Allah haren bita mantenen kenya ken wuro nyimai ira tunanti ja mu kunya yin misira kere kenya sawuni misira ba henga bara ta kai mu kunya warni misira kere kenya sawuni misira ba henga madunga ta kai iratu ira wuretu ken kotai kemirenga igari jongo e misirege kingani Allah harenga nemando kisenga kama aro jibiru igari jongo e misirenga jibiru okane ango hamana jibiru kusaga bu yokusiki wakiteni yokukusiki kati ngobaneli yokibaneli kemirenga jingo yokibaneli dlonka hanawo yokibaneli dongo yokukusiki jirura ko Allah harenga nanti Allah harena hotu anamini kenno kusu Allah harena yoku kusu no mbai aranye katimo yokibaneni jingo yokibaneni dlongo yokibaneni kenno kusu Allah harena katimutu aramini Allah harenga katimutu namini kembirenga ara tagira khinga o kamana mini ara bigira khinga jiruti tanamini aramini ara tagira khinga bigira khinga kadi jiruti tanamini harsa aramini ara bigira khinga jiruta dangani tana swamini ala haranti ihagu tiloran tagay yakhari ellen ihagu kya ko watwe jiruru yille ni halle ko yukuku itunu tarugum yonum ko moni honora ko enande jirura jabun gina ala haringa nay yukuku akiten kemrenga juruti ala haringa ngani tambe gara katibe sugandi baka kutuku nawa tanandi nanya sugandi andina anda kenya sugandi kemrenga ti am katike misali ne ko anandi nanya sugandi kemrenga angara homina katikeri nantanda katike sumini kemrenga ammantonu har serbane mayrono yimben asuko mandan yana arjana duge kada katike amma sumini anda homina na kutendo kemrenga ampegara kutebe to kungoni bara andiga kilege iworni baranga keta kungorno yibende
iwono jahannaba kangara haqebe mini kum pake won kun aljana kun tabin kemira geliki nganya bana Allah harenti jibril dangani tana katige kini na kutemini jibril Allah haren jabi ati ke la kutunguru kya kama qalbe be ke sa qalbe ke kawa kemira nga Allah kiti kai ka jibril ta dangani ti katike aro dloge aro jike kunga kina amma kun sugani tinanti anda dlonya sugandi tikembrenga tammantonun suka homante ni sama suka homante ni sama uyimile ne baga salama okema tinanti anda jinya sugandi tikembrenga tammantonu suka homante sate ni baga jinya halake sababu kinyi baga jinya sabu ni so halake kembrenga kanara kadinya sugandi andina ke anda kenya sugandi andina ya sugandi a gilekina ya bane Allah hare agama sumini animiskeni mosri kenan ya hale ya ambane wotanari nali Allah harenge malema kenya ambane ahram pareni awar mon siren waira munsiren ari nali Allah harenge malema Allah harenda sumusumu akana Allah haren sumusumu arani aparnteni yiramu ya yiramu benu isirengan mosri hunan kayan kahanan kemrenga timalingan kaw kuma sororo Bakaye arala arengari bane arala areliga na sumsuma la ran kana la sumsumu kemira uchine ya manake kusaga tunu birambe ya manenga tunu jiru ala arna jiru te telike na kangai kemira jiru te ke hay islama on dinaye Allah hayra kenya misali anda na ya maharam pare imbe war mo sirengan don ti islama on dinaye hake tigemira nga aran sumsuma ngara sumsumu kenya ko nanti islama on dina amman tunu keta iwoni bire salama oke kama I hankan so ni fati salama oke kama hari gane rono yimbe ni yimiro nan ko ni kenda gaba ka salama oke ala hayra kenya misali anda ke mori kembere nga agsonu benu ga passe ala harengari wori aga matinde ya keta agara lagari juro tinni o maremu ke suddange halle ala harendi jonko yi misire nga aro jibrilu birambe igaro igatindo misire ngai wonniro ser hana bega bugu ni kunyi kembre yo kusa bugu misire kere na lu kunyi agar kunyi watwe Allah rangida tinna tele ken koy ati ya marme jibril ken koy juro kita ande tikki hay nabilla ibrahim ti ibrahim ya hayke kenna ya le hotana bu misire no na lu kunyi na la haren kunyi kimira la haren da tirne ya tele ken gana koy sena jura Allah haren jabi tiki hay nabillahi Musa alayhi salam Musa ibn Imran kimira sura sikanen qabu nali Allah haren kunyi ne mano kisenga kama Allah haren da tirne baga ken kama tele ken koy jibrura Allah haren jabi nan diken bai Isa ruhullah Isa ibn Maryam kimira kusuro siki ku hanana Allah haren kuyi kemera ro misira noni irani nabiyumu qiharu kamusiki aro tamro siko irani kun suti mande misira noni kenna ngale nabiyumu kame wujunu aro tampile aro wujunu nati aray kun suti mande misira noni ay wonu fati wujinin jatun sine Allah resuka homande ngundi na litiya misira ga noni kya sabuni misira ge bahe garanti wa ta kama kata tare na sawunya kumuki senu kwali ni misira non awro ken sawra laqalan ta tare kemra ay garo misira non e biya na miyimu ndo qiharu suko man dem padari e suqabu misira non kemra targumu nda ko ina ndike ko tanga serbe gara sallan qri ken senna jiru imai jiru yana sallan qri gara sallan qri watbe keta jaman su qabunde kullin ya almami kullin salati sarwa kenno qusui jiruti ya Muhammad taqaddam fa salli bihim ti ya Muhammadu ti dangi anan diga kane anan saliti jama'a kenno qoyi tarqu gumunda koyi serebenu sigindenge Allah haren pale ira kallo kunni wala eti Allah haren telenga zuz serebe ganyino ken Ibrahim nabillahi Ibrahim khalilur rahman kemrenga Ibrahim taymange serbe gen tokinin Ibrahim do taymange kenni areme Ismail nabilla Ismail alayhi salam akenya tokini Ibrahim ya do taymange
kembiranga Ibrahimu anno gimbange serbe ga tokinai ken ay mere me Ishaqa alayhi salam donc akenya tokini Ibrahimu do noge mangya kembiranga serbe ga tokini Ismailu qanai do tay mangya ken nabillahi Musa yin tokini Ismailiya do tay mangya akomi Ibrahimu asigintengo Allah hare njomena asigintengo Allah hare njelenga dongo ata intate na no gintate alle nyum pilli wosikino kingani Ismail aro Ishaqai kenan hale Ismail khana tate kemrenga Musa wono kemra nabi mun kutu taru gumunda koyi nanti qiharu kamusiki aro tamrosiko tike kota tunya safanu sikai unya aranu sikai qiharu ngoni kemra nabi yumu kame wujunu aro tampile wujunu aro wujunu nati kemra kun kahana kun su kahmantenya aranu nati kunya aragilu nati aqomi asuka kahmante aranu nyeri qiharun qale aranu siki nabiyumun qale aranu nati aragilu nati kemra asuka kahmante na qomi aranu nyeri usalliru alla aran palle qa tisalle kenya nabillahi ibrahima diga kilenya kama nabillahi ibrahima diga kilen salimo usalli ken salimo alla arenda arakanu hil salitiya nemano kisenga kama na sabunya ke kota nani faransa lunkarai amakin alla harenga hina ken sabro rasalli nabillahi ibrahima dinaya kama diga kilen kama kemrenga sallenga ya lahala beri kembaike isalli nantla kemre o maremu misansin gabo o lengi qaleke sinnere alla gana dungete kota tana salleke halle qawar benu wa bugari nandiga warama alla harengo ni bu misre keri keta igoni setu nandiga kamundi kampati hana kampati hilandi kampati sikandi kampati natandi kampati karagandi kampati tumundi kampati nyarndi nana masidirat munta qawar benu go baka kendi aro kabagonu benu go wari ora khawon kadni kunani wala adanan ken sabura aya keme Allah gara kone qur'ana ni mowe ati linuriyahu min ayatina ora bitama ante ne kenya mani sabura ke sabura ona awarindi o kabakonwa ke sabura ona Allah harengarndi o kabakonwa amuradu yimen ke kabakon gaben yana de kabako be sere sugaranda yana maganda Allah kemiren Allah gana dungata kumani o danginti kunkutungani sawa tarungama kemiren oni duwa onkara otini Allahumma ya farjal hami ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب أمرتنا بدعاء وعدتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته